Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urujijo rukomeje kuba urujijo kuri ubu bigaragara nkaho M23 yamaze gutsinda urugamba, aho amagambo yabaye menshi, bamwe bavuga ibi abandi bavuga biriya. Bamara babagira ngo ni redi tabara, nta redi tabara igihabane icuka. Ico twababwira n'abarundi turababwira buri munsi, twababwira ngo nimuve muri aka karere yuko twebwe dukeneye kugira ngo duturi wacu. Ikintu cyose kizoza gihungabanya umutekano w'abarundi canke gitera abasoda bacu aho bari ntituzobihanganira. M23 naga profile ka RDF ka leta y'u Rwanda sivyo? Uburundi bwagiye gufasha leta ya Kongo niyo yobazwa kubera ikibago bafata ibisagara. Ariko arabeshe nta mbuto dufite na n'ubu turacyafite ubuzare bw'abanyatura bazarendo na guverinoma twihango ni guverinoma yihari yo yari irusha na nyatura kuba babandi. Murasirazuba bw'iki gihugu habaye isibaniro ry'intambara kuva mu myaka irenga 30 ishize. Imitwe y'abarwanyi bitwaje intwaro ibarirwa muri 240 byose bikaza bigira ingaruka ku baturage bahorana ibirago ku mutwe bazenguruka ibihugu by'abaturanyi nk'impunzi. Ku rundi ruhande baririmba inzara nk'indirimbo z'akababaro, abandi nabo bati abakaturinze nibo batwiba. Ariko se ubundi bigenda gute ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yisange muri ibibazo by'intambara? Abanyekongo bamwe bati u Rwanda na perezida warwo nicyo kibazo dufite, ingabo zabo ziri hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutekano muke dufite hano n'ukubera u Rwanda. U Burundi nacyo ni igihugu kwacyo gifite imikorere n'imikoranire yihariye n'ubutegetsi bw'i Kinshasa, kikaba igihugu kimaze imyaka kigaragura mu ntambara zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kongeraho abagande kuva mu myaka ya za 1995 aho naho bagiye bagira uruhare mu bibera muri Kongo mu ntambara zo guhika mu mbuto ku butegetsi, bakimika Rwanda Kabila nyuma agakurwa hagasimburwa n'umuhungu we Joseph Kabila. Bamwe bati ni ubutunzi buri muri Kongo, u Rwanda, Burundi, Uganda, ibihugu byombi bishaka gushoramo akaboko. Ku rundi ruhande hakaza inyungu zabagashaka buhake ibihugu bivuga ko bikoresha u Rwanda, u Burundi ndetse n'Ubuganda kugira ngo bajye babona uko bateza umutekano muke muri Kongo, ubundi batware byose ntawe umenya aho biciye. Icyarimwe kandi nakibihugu byombi ni ukuvuga ibyo bishinjwa kujya mu butunzi bwa Kongo bifite imitwe yitwaje intwari ibarizwa muri Kongo igahungabanya umutekano w'ibyo bihugu nka FDLR y'u Rwanda, Red Tabara y'u Burundi, Lord Resistance Army ya Uganda. Ahanini ugasanga iyo mitwe yitwaje intwaro ibarizwa ku mbibi z'ibyo bihugu iturukamo. Abasesenguzi bati reka da nabo barwana batazi ibyo barimo, ahubwo bari kwirwanira ibifi binini. None abo ni bande bazabihomberamo? Ubwo twamaze kuguha ikaze muri iki cyegeranyo aho tugiye kurebera hamwe imiterere y'iyi ntambara, ibikomeje kuvugwa n'icyo bisobanuye mu karere, muri Afurika ndetse no ku isi yose muri rusange. Amazina yanjye nk'ibisanzwe Imaniragaba Alphonse, akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aho uri turi World Today, iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye. Ikaze. Kugeza ubu umutwe w'inyeshyamba za M23 ziri kugenzura ibice bitandukanye tugendeye kuko ikarita y'intambara ihagaze kugeza ubu muri uku kwezi k'Ukuboza 2025. Bigaragara ko umutwe wa M23 waguye ibice igenzura ku buryo bugaragara, haba muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyaruguru aha niho hari ibice binini bigenzurwa n'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23, ari byo Rucuro. M23 imaze igihe kirekire igenzura ibice bigize aka gace, harimo Bunagana ku mupaka wa Uganda, Rucuru Centre, Kiwanja n'ibice bya Mwito. Imasisi bagenzura ibice byinshi bya Masisi harimo Rushaki, Karuba na Rubaya, gace gakize ku mabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Igoma na Nyiragongo. Amakuru aheruka muri uyu mwaka wa 2025 agaragaza ko inyeshyamba za M23 yigabisha icyarimwe nigarura ibice bigiye bitandukanye by'ingenzi bya Goma ndetse na Nyiragongo, ikaba ifite ibirindiro bikomeye hafi y'uyu mujyi mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Muri Kivu y'Amajyepfo ahari imirwano ho M23 yaguye imibi kugeza ubu. Ukwezi kwa 12 imirwano yageze kure cyane muri iyi ntara. Uvira amakuru mashya y'uko kwezi k'Ukuboza umwaka wa 2025 yemeza ko M23 yinjiye mu mujyi wa Uvira.
uri ku mupaka w'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo gufata Kamanyora. Bukavu hari raporo zivuga ko uyu mutwe w'inyeshyamba wagize ibikorwa bya gisirikare byageze no hafi y'umujyi wa Bukavu. Ibice bya Kirehe bihana imbibi na Masisi nabyo bikaba byarabayemo imirwano ikomeye mu bihe bigiye bitandukanye ku rugamba yari ihanganyemo n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanya n'inyeshyamba icyarimwe n'abarundi kongeraho n'abacancuro. Ibice tumaze kuvuga haruguru akaba ari ibice byaberemo imirwano ibyinshi kugeza ubu bikaba byarigaruriwe n'inyeshyamba za M23. Witegereje neza ikarita ushobora kubona ko inyeshyamba za M23 ubu zigenzura igice kinini cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu majyaruguru hafi n'umupaka wa Uganda kumanuka kugera mu majyepfo hafi n'u Burundi. Ibi byatumye ibintu bihinduka cyane ugereranyije n'imyaka yashize. Inyeshyamba za M23 zibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutwe uvuga kurwanira uburenganzira, amahoro n'umutekano by'abanyamurenge n'abarwanafone, aho bashinja ubutegetsi bw'Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubahohotera no kutabafata nk'abakongomani. Bakaba baratangije urugamba rwamaze imyaka irenga 10 kuva muri za 2012. Gusa amajwi yumvikana y'ubutegetsi bwa Kinshasa icyarimwe n'u Burundi bwaje kwinjira muri iyi ntambara nyuma. Imiryango imwe n'imwe mpuzamahanga na za societe civile amajwi yabo yumvikana atera hejuru u Rwanda avuga ko rufasha umutwe w'inyeshyamba za FC M23 mu buryo bwose bushoboka, haba mu ntwaro, imirwano na diplomasi, ku buryo hari abanyekongo bumvikana kenshi bavuga ko M23 ari ingabo z'u Rwanda. U Rwanda ibibazo bijyanye n'impaka zo guteza ibibazo by'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda mu buryo butandukanye no mu buryo bwo gusesengura impamvu zitangwa n'impande zombi. Iki ni ikibazo kigoye cyane kandi gifite amateka maremare. Izi ngingo zigiye zitandukanye zikubiyemo ibintu byinshi bitandukanye bivugwa n'impande zombi mu gushinjanya. Ibi byose twaba twabyegeranyije mu buryo bwo kugira ngo dufatanye kumva neza ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abashinja u Rwanda bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuryango mpuzamahanga UN n'indi miryango mpuzamahanga yigenga, aho bashinja u Rwanda hanini bashingiye kuri raporo z'impuguke z'umuryango mpuzamahanga UN Group of Experts zikunze kugaragaza ibimenyetso bo bita ko bifatika. Ku ruhande rw'u Rwanda ngo rushingira ku kurengera umutekano w'igihugu by'umwihariko ku birebana n'umutwe wa FDLR Force Democratique de Liberation du Rwanda. Kimwe mu bimenyetso baheraho bashinja u Rwanda, icyambere Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuryango mpuzamahanga UN n'amasosiyete civile. Aba bashinja u Rwanda bavuga ko rufasha umutwe wa M23 ubijyanye n'ubufasha bwa gisirikare military support, aho raporo z'impuguke z'umuryango mpuzamahanga zikunze gutanga ibimenyetso birimo gushyira ahagaragara amasasu, imyenda cyangwa imbunda bivugwa ko zifitanye isano n'ingabo z'u Rwanda RDF. Ibi bikaba bimwe mu biba byafashwe mu mirwano na M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko bigaragara no mu bushakashatsi buheruka, aho umujyanama mu by'umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje ibi muri izo raporo zasohowe. Ikindi ni ikijyanye n'abasirikare. Hari raporo zemeza ko abasirikare ba M23 bakoresha ikinyarwanda gikoreshwa n'abanyarwanda, cyangwa se ngo hakaba ari n'abanyarwanda bafatiwe ku rugamba. Ingingo ya kabiri ishingirwaho n'ubufasha mu bya diplomasi, diplomatique cover. U Rwanda rushinjwa guharanira inyungu z'inyeshyamba za M23 mu biganiro by'u Rwanda cyangwa Nairobi, rukanatuma imyanzuro itoroshye itihutishwa kugira ngo umutwe ukomeze ugenzura ibice byinshi bigiye bitandukanye byafashwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingingo ya gatatu ishinjwa u Rwanda no gukurura impunzi mu Rwanda, casting die. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko intandaro y'ikibazo ari uko u Rwanda rugira inyeshyamba za M23 nk'umutwe urwanira abanyekongo bavuga ikinyarwanda mu rwego rwo gufata Kongo nk'igihugu cy'abanyarwanda icyarimwe no kurwanira impunzi nk'uburyo bugiye butandukanye bwo kugaragaza ikibazo mu buryo bwihariye. Ku ruhande rw'u Rwanda, u Rwanda rwakana rwivuye inyuma ibirego byose bivugwa haruguru rushingiye ku ngingo ebyiri zikomeye. Ingingo ya mbere, kurengera umutekano w'u Rwanda, national security. FDLR u Rwanda ruvuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itera inkunga ikagirana imikorere n'imikorane n'umutwe wa FDLR ugizwe na bamwe mu bantu basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Icyarimwe banagifite n'ingengabitekerezo ya jenoside, kandi ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iwufasha mu mirwano, aho abasirikare b'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bakorana bya hafi na FDLR mu izina rya Wazalendo. Intego z'izi ntambara kuri Perezida Kagame akunda kuvuga ko u Rwanda rwa rwivanze muri Kongo, niyo byaba byarabaye byaba ari ugukuraho FDLR kuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yananiwe kurimbura burundu uyu mutwe w'iterabwoba. Ingingo ya kabiri u Rwanda rutanga
ni ikijyanye na raporo zitangwa n'impuguke z'umuryango mpuzamahanga UN Challenging UN Report. U Rwanda rushinja impuguke z'umuryango mpuzamahanga UN kudakora iperereza rihagije no kuba zarashingiye ku makuru zahawe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa. Urugero, nko mu mwaka w'ibihumbi 2012 umuryango mpuzamahanga UN wagiye uhakana ko u Rwanda rwakuye abasirikare mu butumwa bwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamara u Rwanda rwaratanze amazina y'abavuyeyo ndetse icyarimwe n'amatariki y'igihe baviriyeyo. Ingingo ya gatatu ni ikijyanye n'ikibazo cy'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda DRC issues. Aho hano ni ubusa bashushanyije imirongo basiga u Rwanda ku ruhande rumwe, urundi ruhande rwitwa Kongo, ariko uwo murongo watandukanyije imiryango kuko bose bari abanyarwanda ndetse banafitanye isano. Ikibazo gisa n'icyo kiri muri Uganda. Mu majyepfo ya Uganda hari abantu babarirwa mu bantu barenga miliyoni imwe, aba ni abanyarwanda by'umwimerere, ariko kubera iryo gabanywa ry'imipaka ryakozwe mu gihe cy'ubukoloni, aba bantu basigaye muri Uganda babaye abagande, naho abandi basigara hano ari abanyarwanda, ariko hari abasangwa butaka baho hantu, kandi mu by'ukuri aba nibo bahanganye na leta yabo ibimuri babwira ngo basubire mu Rwanda. U Rwanda rugaragaza ko inyeshyamba za M23 ari umutwe w'abanyekongo, kandi ko impamvu utaranduka ari uko ikibazo cy'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda batotejwe na leta y'i Kinshasa, icyo kikaba ikibazo kitari gukemurwa. Uruhare rw'u Burundi mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iyi ni impamvu bigoranye kumva, gusa bishamikiye ku mpamvu z'umutekano ndetse n'ubutabazi mu rwego rw'akarere n'ubufatanye na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande rw'u Burundi naho tukaba twegeranyije impamvu zigiye zitandukanye z'ingenzi zituma u Burundi bugira uruhare muri iyo ntambara nk'uko bigaragazwa na leta y'u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abahanga mu bya politike. Impamvu ya mbere, guhashya umutwe wa Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Iyi ikaba impamvu ya mbere kandi ikomeye u Burundi butanga, aho buvuga ko bushaka kurandura umutwe w'inyeshyamba za Tabara zirwanya ubutegetsi Bujumbura mu Burundi. Aba bugarije bikomeye ukaba n'umutwe ukorera muri Kivu y'Amajyepfo. Tabara ivugwaho kugaba ibitero byinshi ku butaka bw'u Burundi ndetse no gukorana n'indi mitwe yitwaje intwaro itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Aho ingabo z'u Burundi zikoresha Kivu y'Amajyepfo nk'ubutaka bwo kurwanyirizaho uwo mutwe witwaje intwaro urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Ingingo ya kabiri, u Burundi bwohereje ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rw'ihuriro ry'umutekano rya Afurika y'Uburasirazuba, Regional Peace Mandate. Gusa iyo misiyo yaje guhagarara ku bw'ubusabe bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Burundi bwo bukomeza gukorana na leta y'i Kinshasa. Ingingo ya gatatu, imibanire ya politike na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, geopolitical argument. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2022 umubano hagati ya Kinshasa ndetse na Bujumbura warakomeye cyane, kandi ibihugu byombi bifata u Rwanda nk'igihugu kibangamiye umutekano w'akarere kose muri rusange. Kugeza ubu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi baherutse gusinya amasezerano y'ubufatanye mu by'umutekano, bituma ingabo z'u Burundi zibona uburenganzira bwo gukora ibikorwa byazo neza muri Kivu y'Amajyepfo. Mu gushaka guhashya inyeshyamba za M23, umutwe ugizwe n'abanyekongo benshi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifata Burundi nk'inshuti y'akarere ishobora kuyifasha mu rugamba rwayo yo kurwanya imigambi y'u Rwanda kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bivugwa n'ubutegetsi bw'i Kinshasa. Indi ngingo iri ku ikarita iri ku meza y'imirwano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ingingo irebana n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburayi. Nubwo ahanini batari mu mirwano, usanga bafata ibyemezo bigira ingaruka zikomeye mu karere k'ibiyaga bigari. Nta gutinda, reka turebere hamwe uruhande rwabo rugaragara hakurikijwe uko bakoresha ubutasi, ubufasha mu bukungu ndetse na diplomasi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dusanga ahanini Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo zigira uruhare rugaragara mu buryo bukurikira, aho usanga bari gusaba nako gutegeka mu cyo bita withdraw. Ibi bikabakoresha ku Rwanda, aho abadepite b'abanyamerika n'abanyacyubahiro batandukanye bagiye basaba u Rwanda guhagarika ubufasha kuri M23 no gukuraho ingabo zose z'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakavuga ko biri ngombwa ko habaho imishyikirano, icyarimwe ari nako ikoresha intumwa zidasanzwe mediators, abahuza, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite intumwa zidasanzwe zishinzwe akarere k'ibiyaga bigari, USA Special Envoy, zikaba ziri mu bishyiraho amasezerano y'amahoro nk'ay'i Rwanda, zikora nk'umuhuza ku mpande zombi. Gufata ibihano sanctions, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora gukoresha ingamba zo gufata ibihano cyangwa izindi ngingo zihana abasirikare cyangwa abanyapolitike bagize uruhare mu guhungabanya umutekano w'akarere. Ku ruhande rw'ibihugu by'i Burayi, European Union, usanga ahanini bibanda ku bufasha bw'iterambere no gukoresha amateka ya kera yo mu karere.
ubufasha mu by'ubukungu. Ibihugu by'Uburayi nk'Ubufaransa, Ububiligi ndetse n'Ubudage bitanga inkunga ikomeye mu gutanga inkunga y'ubutabazi ku mpunzi ziva mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abaturage babayeho mu buzima bugoye. Ibyo bikabaha ububasha mu gusaba guhindura ibyemezo mu cyiswe aid conditionality. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi washyizeho amategeko agiye atandukanye agenderwaho mu gutanga imfashanyo mu bihugu by'akarere no muri Afurika muri rusange. Ubwo rero mu kudashaka gutakaza inkunga y'iterambere, ibyo bihugu byashinjwe kenshi guhungabanya umutekano wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byitwaje izo nkunga bitanga. Ubundi hakaza ibibazo by'urwangano no guhangana hagati y'Ububiligi ndetse n'Ubwongereza, aho Ububiligi babushaka kwiyegereza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwihimura ku Bwongereza, mu gihe ubwami bw'Ubwongereza bugirana imikoranire ikomeye n'ubutegetsi bw'ikigali mu Rwanda, harimo amasezerano arebana n'abimukira, bigatuma inzangano ndetse n'amashyari hagati y'ibihugu by'Uburayi bigonganira mu karere k'ibiyaga bigari. Bwana Tshisekedi ati ndatera Kigali kandi nge no mu biganiro nzagira sinzigera ngirana ibiganiro n'inyeshyamba za M23, ahubwo nzabigirana n'ubutegetsi bw'ikigali kuko aribo bafite igisubizo cy'intambara. M23 ikaba igikoresho cya perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ikintu Kigali barahiye bakirenga bakavuga ko ibivugwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ibinyoma bisabisa. Bati kwanza nta ngabo zacu dufite ku butaka bwa Kongo, gusa icyo dufite ku mipaka yacu ni ingabo zifite inshingano zo kurinda ubusugire bw'igihugu cyacu mu cy'u Rwanda rukunze kwita ingamba z'ubwirinzi n'umutekano. Ntabwo twemera ibyo dushinjwa kuko u Rwanda ruhora rugaragaza ko rutigeze rutera Kongo kandi ntibizigera bikorwa. Icyo twe tureba ni uko nta cyadutera gihungabanya umutekano kivuye muri Kongo. Perezida w'u Rwanda ati ibyo ni inshingano zacu kandi nta n'uwo tubisabira uburenganzira. Ubundi ati nanjye njya ngira ikibazo. AFC M23 kari abanyekongo bamaze imyaka n'akaka barwanira uburenganzira bwabo kandi ibyo basaba bikaba bitagoranye Kinshasa buriki. Ibyo rero ntibitureba nk'abanyarwanda, ahubwo nge ndibariza bita bya FDLR, ingabo zikorana byuzuye na FARDC, ingabo z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifite umugambi mubisha wo guhuguza zambura umutekano u Rwanda. Ibyo bikaba bizwi ko bamwe mu bagizi ba nabi bagize uwo mutwe basize bakoze jenoside mu Rwanda. Kuki tubivugaho mu Karumagiwa aho bari hazwi, ibyo bakora bizwi, mwarangiza ngo nkwe. Impande zombi zikomeza guterana amagambo, Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ruhande rumwe, u Rwanda Uganda ku rundi ruhande, aho bahangana mu guterana amagambo. Ubundi ikibuga cy'imirwano kikaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Benshi bari kubona ko birimo no kwerekeza mu Burundi. Nyuma y'imirwano yabaye kuva ku itariki 2 z'ukwa 12 umwaka wa 2025 bikarangira Uvira ifashwe n'inyeshyamba za FC M23. Guterana amagambo n'umwuka utari mwiza hagati y'ibihugu byo mu karere. Hakaba n'abakomeje kwibaza iki inama yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba yaramaze mu gihe hasinwa amasezerano imirwano kugeza ubu bikomeje. Iki ni ikindi kibazo gikomeye cyane kandi kigaragaza neza uburyo amasezerano y'amahoro yo mu karere k'ibiyaga bigari ayaba yari yose azashyirwa mu bikorwa bigoranye. Nubwo Perezida Kagame na Perezida Felix Tshisekedi bashyize umukono ku masezerano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiswe Washington DC Accord kwa kane Ukuboza 2025, imirwano yarakomeje nkaho nta cyabaye. Abasesenguzi n'imiryango mpuzamahanga bagaragaza ko impamvu z'ingenzi zatumye amasezerano adahagarika intambara ako kanya icyarimwe no kudashyirwa mu bikorwa vuba hari impamvu zigiye zitandukanye. Hakaza kudatanga ubutabera ku byaha bikomeye byakozwe mu bihe by'intambara. Imiryango irengera uburenganzira bwa muntu nka Amnesty International, Human Rights Watch ndetse n'indi igiye itandukanye yasanze amasezerano ya Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarirengagije ingingo yo kuryoza ibyaha bikomeye byakorewe abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwari irimo M23 ndetse na Wazalendo. Abasesenguzi bavuga ko iby'amasezerano n'umugambi w'amahoro utarashyizwemo ubutabera iby'aya masezerano bidashobora kuramba. Gutinda ugushyirwa mu bikorwa kw'aya masezerano no kutizerana. Nubwo ibihugu byombi byiyemeje guhagarika ubufasha uha imitwe yitwaje intwaro, nta gihamya gihari cy'uko byahise bikorwa. Ku ruhande rwa Kongo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiyemeje kurandura burundu FDLR, ariko haracyari raporo zerekana ko uwo mutwe ukomeje kuboneka ku rugamba ukorana n'ingabo za FARDC mu izina rya Wazalendo. U Rwanda nk'uko bivugwa rukaba rugira ngo ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko abasesenguzi bakavuga ko M23 yakomeje ibitero mu bice bigiye bitandukanye
ndetse abayobozi bayo bakaba baranze guhagarika imirwano nyuma y'isinwa ry'amasezerano. Ikindi ni icyerekeye kudakemura impamvu shingiro zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abasesenguzi benshi bavuga ko ikibazo cy'intambara ahanini ari ikibazo cy'imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwayo. Nk'uko abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ahanini ibibazo byabo bishingiye ku bwenegihugu no gutotezwa, nabyo bikaba ibintu bitigeze biganirwaho ku meza y'ibiganiro yasinyiweho aya masezerano, aho M23 ikoresha iyo mpamvu mu kuvuga ko irwanira uburenganzira bwabo. Hakaba hari n'abavuga yuko amasezerano ya Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashingiwe ahanini ku n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro mu by'ubukungu, cyane cyane kuruta gukemura ibibazo by'umutekano. Izi ngingo zombi zerekana ko gushyira umukono ku masezerano atari byo bitanga ibisubizo ku banyekongo n'akarere muri rusange. None ko ibihugu byo mu karere bikomeje kwigaragura muri iyi ntambara, bamwe bashinja abandi nabo bakabyihakana. M23 nayo ikaba iri kwigarura ibice bigiye bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibintu biraganaye. Ese koko yaba ari intambara y'akarere? Abantu batandukanye bari gukomeza kubivuga mu buryo butandukanye bijyanye n'uko babibona. Hari abavuga bati Museveni na Kagame bari muri politike zabo. Bamwe bati abahungabanya umutekano w'ibihugu byacu bacumbikiweho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abandi nabo bucece bati hirya y'ibyo hari ikiswe Himatutsi Empire kiri kwagukira mu karere k'ibiyaga bigari. None ukuri igitekerezo, ikibazo cyangwa inyunganizi ni ukuri amarembo aruguruye. Amazina yanjye nk'ibisanzwe ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aho uri turi World Today, iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye. Tubonana mu biganiro byacu bitaha. Bye.